Siz азыр Instagramda барактап кээ бир инсандардын жашоосун суктанып, эмне үчүн менин жашоом бул инсандардын жашоосундай кызыктуу жана таттуу эмес деп бага кайгырып жаткандарсыз. Айтор биз өзүбүздүн жашообузга нааразы болгончулар көп кездешет. Эмне үчүн мен дүйнөнү кыдырып эсе албайм? Мен каалаган жашоодо жашай албайм. Мен эңсеген тилектерим ишке ашпайт деп өзүбүздү бар баа жеткис байлыктарыбызды баалай албайбыз. Төмөндөгү видеону көрүп, өзүңүздөрү дүйнөдөгү эң бактылуу инсан экениңиздерди түшүнөсүздөргө деген ойдомун. 53-летний Джозе Местро умирает от самой огромной лицевой опухоли в мире. На его лице растет гемангиома, состоящая из увеличивающихся кровеносных сосудов. У каждого своя судьба. Если бы у меня был выбор, я бы отказался от опухоли на своем лице. Но право выбора за тем, кто выше нас. Из-за опухоли он ослеп на один глаз, и существует опасность, что ослепнет совсем. Ему трудно есть, говорить и даже дышать. Опухоль буквально высасывает из него жизненные силы. Я не знаю, смогу ли я выжить.